wakiurira no riu niweka wega tondu hau mohoro-ini mo mate mo ne mucoki ndaigwa deputy president akiuria o kiuria kiu ngukuritie 70% plus 1 ni koneka no yoneke no yoneke raithi muno tondu kiria kwa ri theine wa opinion poll cito our internal opinion polling na iria cia NIS deputy president ebere muno na cigana 57.9%. Koguo yo neta 58%. Koguo riu na hendio ne musaria na betangura matokete theini. Kiria kiho ri andu amwe na wa Azimio ri ni marageria go show up Raila. Tondu as late as I think August, if not September, the most akoragwo nacio ni 16%. Kurigana na ithuiri akinyete 28%. Aikwe 28% na tumuhe thate ri. No na 70 kire mwana witu. Tondu hena andu angi ungimeta osorans dikuga ni yao no na thiine wa Mount Kenya region ri nithu turutaga andu aria makoma makirugama president aria ingi muno 1992 twari na Matifanda Kibaki na Mukarung'ang'a na David Waweru wa Ng'ethe ithe wa KJ 1997 tukona Munywa wa Yaki wa Ngari wa Maathai ya Koigi othe mari hau 02 tutiakire na the most President Uhuru na the retired President Moi wa Kibaki 007 ogo kwari ona andu meho mari o Karundo 2013 amuite akarua a Kenneth 2017 ni wakire na ginya David Waihige Mwaura na Professor Inaina mwalimu wako wa KU othe mari ho. So it's not about the matter andu aria makoto makirugama president, but the Kenya is what is called a de facto yani furori witore ni andu eri ne tapate zigire tuge two coalitions barathigire ni barathigire kogo mundu ungi wothe aroka hu agatatu tau nonda okay irari ate ni third force is anagerio ona negori kana hindingi amuite manyitanite na atuori ati mathondeka third force ya Savina na workers utire kundu mathire Kiondi na Mudavadi ni magerithio nao utire kundu mathire. So andu ni makoma decided this time round is the two R's, okay. Ruto and Raila. Na ni kindu nakendeki hau hena kindu gitagwo generational. Ungirora andu aria mara support mheshimiwa Raila ri ni aria akora kuru hanini na aria mana kuru thirikari-ini na nikio raigure ginya macharia kiuga atiri they have no other option tiga make sure ni ma campaign rao mundu gitwo CS wa farafara macharia CS wa farafara na ithwe mwena uyu ngiri the younger generation area median age yani ugitara miaka yothe ithwe turi a Kenya ri mundu eko na miaka 20 mwana ule wena miaka 20 ri 50% gicunje gia 50 hari igana ri methi wa miaka 20 na agi mwena uyu na riu iyo niyo young generation na niyo aige mena uhoro wa kuvotira Hustler Nation. Koguo ona ndukwenda kuria kiuria kingi tondu ni aige ni aya maravote for the first time ni aya makoragwo me below the age of 45 wikuruka na niyo turakiuga 70% ni possible. Okay, yes. Mheshimiwa Kioni Musalia na rakiumire mwena wa One Kenya Alliance ni kuratanyagwo ni gukiariririo nigetha akinyite Raila Odinga mbaru ona micemanio kuria Mombasa itongoretio ni president Nairobi na kuria kungi tondu ni marathire mwena wa deputy president mathafu ma Raila Odinga ni maraharaganire ne dathikiria Mwaura ni auga maundu maingi itakwenda gutinda gicoke tondu ni aramenya uria aramatwara na o mundu atindika mwena wake no ni auga atiriri ria maikagia kura Senate maheire Kiambu 2.2 billion BBI iraheaga Kiambu 9.8 billion na ndiraga cia mundu koguo already 7 billion shillings lost Kiambu kuria Senate umaga ni auga uhoro wa voting na kiria gigutuma giatuma turemo voting ni tondu tutiri na andu aiganu maringaine na uingi witu naja na nginya ria tukagia na andu maringaine na uingi witu naja bunge guture tuhatiriirie na kio ndirauga atiriri kiria turaru kiri na bata ni ruriri kurusekiwa gukiraiti okay. Na ni sekiwetwo ni BBI na no achokera ringi uga atiriri 2023 constituencies oginya Chebukati akarora boundaries arora boundaries daragwa na Njororoko cap ni cianyitithanio bilioni cigana rimwe mabangite kana milioni mabangite gutwara constituency daragwa ndikoya tondu gakoreri constituency we will not be a beneficiary gukorwo BBI yeheretio metha-ini we are losers na njira andu matoi na kire ndingenda gukumiriria ni andu atiriri tondu turi na kahinda ka mieri 7 ri fortunately for team ya Mwaura ikoretwe kiaria ndeto ici agweta ha miaka 4 na nuthu
twina mieri mugwanja ya kuhe andu kahora gutiri handu ndiraria na andu magacoka na thutha ona kugiririo na maharia mbere turotangirarekirwo tuge umuthi andu maranjira atiriri we ni nyumu tatwirio horo wa BBI mwariko nigo maraturia kamwira tutiokire ithui no ni kuri ara mokire makiuga ti njega riu tuka kumwira kiguni kiria kirathondeketwo ni Uhuru niguo njoke haria wauga ni atiriri gutiri president ugunite Gikuyu gukira Uhuru since 1963 by sheer management na ni ukuona ona gutire president uri warumwo Gikuyu-ini ni ginya sheer andu arika ria ciana ciake gukira Uhuru kiu ni kiundu kingi kiagire kumenyererwo muno ni ruriri uhoro wa andu anini gukira na kurumana no ugi uri urenda utakuruma mundu tarakejeria cia Musalia tondu uri gucigweta muno no ririkane ona rira Raila okire handicake-ini ya Uhuru ndetirie thirikari nuthu no ya hasala tuganite nuthu gutiri mundu wa hasala aigatirwo agithii opposition ona gutiri waikirio othe ni guthii mathiete mathurirwo na mahoe tuhoete Ngai tukoro thiini wa thirikari riu marugamite platform-ini ya kuhoya makoro mung'ethaniro Ngai araga kuigua ruriri rwa Gikuyu tutikana korwo mung'ethaniro tondu ti handu hega kiu ti hoya rega ria kurugamia Musalia rafiki yangu na mundu hete gitio muno athi kwikini ndamithikiriirie na ndamiguire na njira imwe na ndiramiguire atiriri ni ndire Musalia no anjuria atiri barabara ici cirakonire tukaria barabara iyo ni orare athi kwike ikai mundu acenjagia utuku ucio ni Musalia wauga kiundu ta kiu gya guturia kana barabara ni tukachiria na ni mundu turahete gitio kia economy that was the earthquake ya mugaru na ti Musalia mugaru ya kuona mundu watwika kiundu kingi ithwe tutaroi ta bururi hari nie ndeto cia Musalia ni kuga atiriri na that's my own opinion and I want to credit William for this. William ne feud arakiria guthina haha mbere mundu uria maratigitwo nake kiharo Raila arikia tamu yake tondu no ngwire haha figures icio Maura arakuhe I can give you the figures na ndikwenda gucitinda turiho tondu ona tutirarugamaga tene gutiri hindi mundu eciragia Raila no athie Murang'a na address ya andu kana kuria kungi umuthi arathie na agakora andu na makamu na ka address na agathie. What are your figures ya kuhana ate mheshimiwa? We are 50-50 outuri 50-50 any discussion you have across Mount Kenya region ukora andu 50-50 ti haria turari tondu kwari 1999 ati ndungiagwetire ritwa ginya Jubilee kana Raila now is 50-50 ukora andu makiuga tabai mutigere kai tuiguthanie wakinya 50-50 then you can now do your maths from there na turi 50-50 ne kuga atiriri Musalia guthie gwake kwa Ruto in my opinion and a person we have worked with it has zero impact in terms of kuongera kura kuri William. Wetangula is the only senator in Fort Kenya. He's a solo, he's a own ledger. Kogo in terms of vote agro kanashio how now Wetangula does not have votes yet, but he was building his name niguagi again a following. This is how you build your traction. So adiraria na kumuhudhia he is in the process of building traction niguari again ado magabiria kumu tideka atwike a presidential candidate. So as in terms yet ni matwara vote kuri William ati kindu marathia kuongera kuri William kiria ndigiuga ni atiriri ni in fact hari ni William ndiramuhe credit tondu wake 2027 his major opponent in his campaign kana 2032 once you are done with Raila was going to be mundu witwa Musalia Mudavadi leu ni amucokia thutha na niguri kana ngiorio kiuria kiurire andu makiuga ngiuga Musalia will make a bladder athie kubanga raini thutha wa William is a young man kogu athie kubanga raini ati agatwika president William arikia William is a young person so Musalia ni political career yake araigirira ndara-ini cia gucina nyama na mundu uria rohiga haha ni mundu gwitwo William tondu twathi na uku 2027 2028 2032
riu William agukorwo aetigite ari we muteti o uria ohana tari hau iguru tondu ni heria Musalia na ari angi, and we must see the game beyond. I do not want to say that this game of 2022 is over. No ndaikia maitho William ni arona gaka ni karundire. Okay. Koguo maitho araikia na haria kabere. Haya, riu ri ndenda tuhigana kiuria giki ngumuhe ndeka imwe nigetha tuinuke. Ni kuratanywo ati Mheshimiwa Mwaura President Uhuru Kenyatta ni eguthii gicigo-ini kia Mount Kenya. Ndaiguire ndereti yo yariririo muno kuria Embu na Kirinyaga. Guka kuga maundu maiganona nikigiatumira mahengicane na Deputy President. Ndiwe ni maundu mariku ungiciriria magikorwo makihanika na kana hihi hari undu angiuga utume andu maige anga uhoro ucio ni munene. Ndiyo kagwa gucokerio ukanyambe njoke haria hakioni hanini. Njuge atiriri uhoro wa mani ati thirikari eno gutire mundu weciragia ati William Ruto ni akamukwo ni President Uhuru Kenyatta matigane kinya mekiraga ta ihana-ine na gukunja shati koguo uhoro wa kuga ati Musalia ati onake no ma different the other in the course of their alliance now na William without doubt mutikoragwo na permanent friend or enemy. Okay. Koguo ri in fact Musalia agirathiri uguo ndagiratwikire running mate Azimio. Koguo ri kuga ati Musalia ati ndai na value ri no kuonania uria ena value tondu andu aya ni arakaru muno tondu maiciragia riu ri Musalia no abangwo na niguo twiga hatupangwingwi na nikio araiga ati tucidanganyane tondu agikorwo Kalonzo ni etire Raila mucemanio wake ri Gideon Muyagitari we eta Ruto ri na ni murata weri hoka mahitia mariko ucio ni undu wa mbere coka kiuri-ini giakwa riu ri uhoro wigie Mount Kenya region tuturite twiritwo ni ugucenjia ni gwika atia tuturite twiritwo by the way na ndi kwenda kuga ati kekana Kennedy I cannot anticipate ati gutingiario miario no ni ndio ndirona undu ugicenjia tondu by the end of the day ni kwenderio guoya na andu maturitie mena guoya na Biblia yugite ati thiini wa ibuku ria kuguuririo iguoya na andu aria awira wanja na aici magaikio nja riu uhoro ucio akwenderia andu guoya na kumonagia uria meguthira na kiri it's neither here nor there tweragwo ati by ni kwanza ni mwene kenguhe karugano gwatwikire atirire miario by September 2022 gakorwo hana mahuti ngai no ujigite muoyo na ngai ucio tuhoyaga no yo ku make sure ati oko ni wendi wake Deputy President atuka president koguo ona kwario miario iriku in fact theke gwire andu makwenda ona mero atia magathia na bena gukwe ona mahuraga uhoro ucio no ri andu matekwenda ri mako magicaria reason no mahe propaganda ri mageka atia makagura koguo propaganda iri ingigura icoretwo ri ituguthi kwa na njoke njuge atiriri Deputy President ri ni undu tari wekika thiini wa politics ya Mount Kenya region at right now over 80% command following ni ndigwitikania na Mheshimiwa Jeremia Kiondia kiuga ni 50-50 sir to no nyende kuanyu ni andu aria meho 50 acio kira ndirona ri ni athuri akora hanini acio ni ndirona mena kaundu keho not muno ndirakwira population ina andu aya nini na acio me mwenda wa nation to ni mara reason ni tuhoro ucio wa bottom up koguo mundu gwitwo Deputy President William Ruto ndirona undu ungiuka right now ati mieri ino itigarite 6.5 gukorwo ati kana ono 6 actually twarikia January kiyenda ati ni gukorwo ati gugicenjeka undu ucio munene ningi uririkane atiriri Musalia Mudawa ni arekire undu mwega muno ni uratongorete Western arumirirwo ni Raila then Ruto niguo riu ni twakomba number 1 na number 3 ujire atiriri Raila ri uri aracindaga ni undu wa Western Alliance ri araruta kura ciake ku nwanyita nindi araruta kura ciake ku nwanyita ningi ri ni itwika utongoria uria wi thiini wa Mount Kenya region riu ni rikari ria Mwaura ria murata wakwa Ndindi Nyoro ria Kang'ata rigathe wa Gachagua riu acio ni riu maroya wathani wa bururi witu wa Kenya tondu nio mara represent the majority koguo ni wega andu metikire tondu ona aria mekuo ri sincerely Francis ri makihetwo kamweke ga gwathana right. Mheshimiwa Kioni icera ria kai Gwathiire atia urariona na njira iriku hari maundu mekugwo andu mauge kai Gwathiire atia riria ndagire kahinda kwaria na Deputy President muthenya mwe ndamwirire ati mutugo wa Mugikuyu ni arakaragio ni mutongoria uria athurire no ni tuthuire kurumirwo mutongoria witu na kijira ona kedetekirite uguo to ndagina kahinda kumwira uguo gwake mwira ndakana twire matamoru mundu gwitwo Uhuru ona ndakana reke aria maceraga nake mamutwire matamoru tondu ni hagakinya handu
Mugikuyu auge onakorwo nituga Uhuru ndanatwikira undu ni mwamwikire uru. Cio ni undu wa mbere. Wa keri no gicoke umenye atiri twambiria utambarukia maundu maria Uhuru aratambarukirie bunge ekite thini wa bururi wa Kenya ri gutiri mundu utaramakire nginya na mokite kumugiria ni kuma maumire nja makimutiga tondu maiguire thoni nikira mangiugiriria gutiri kindu mangiugiriria no uria ukuri ni atiriri na horo itwa inaguo na Kibaki andu ni marakarire muno ni Kibaki 2007 2008 twahuru Atĩa aikarire giti na andu makiugwa mathirwo ni bata wa Kibaki twikinya 2010 2011 2012 ungegeririe gutwira tumata Kibaki ungiokirirwo ni rurire ruothe uguo niguo Uhuru aha aya twerekeire tukirikia merino mugwanja uri origeria gutwira Uhuru tumata ni akona kanyani wa ng'endo na ni tondu Mugikuyu uguo niguo atari kugo kumuruka kuma kwao mundu gwitwa Uhuru ona guko kuga kwa heri gwikire na agiona kwendosi mundu kana ugende akwenda ng'ania kana ng'ania ri kugwiki o kuga kwa heri nigo gatuma andu maugi atiri mwanake uria twitaga mwanake ri arendaga atia thutha uyu witu wa muthia Mugikuyu uria ndirathikiria gwitu araturia atiriri mutitwire na kuria turathi mutitwire gutari atia kiu nikio kiuria kiria kihurite Gikuyu uri uri gweta kiu aiko andu magagithikiriria Uhuru angigweta na ndiauga ni akagweta tondu noke nae kugweta ona nwage guka tondu ni atwirire atiriri uyu tim ni ndiri muteti ndina giti ndiracaria muranjira njuke nyambirie kurura ngiuga atia no nwagiuke kugeithia andu na kuga maria mange inyi ni murataria ite ni wira ndirarikia nitakuga atiriri no nginya mundu wothe uracaria giti kiria kinene agie na kuguoya na kurara atari toro angeciria Uhuru ni orote mwena uria atari. Very good. Nimucokerie ngatho muno mheshimiwa Jeremiah Kioni, mheshimiwa Isaac Mwaura muno uria mwacira wega na mutaratara riu uguo niguo turikoragwo tugika no na igwe tuya kanitha wa mutaratara actually ni hongukaga na ngagwiciria tondu muria kanitha umwe wa mutaratara nikio muoka na mutaratara mwe wamenya atiriri ni ni ndoririe President Uhuru ahana musigo tari na buruburu akinyita gwa kiuga atiriri my choice ya tutudumika kama right choice ya kinera asanti riure rucio rucine tucemani haria Eye of the Writer tuna mudogo wetu Jeff Kuria na mudogo wetu Haron na mudogo wetu Benjamin tucoke tucemanie kuria kwa News Gang'ara The Citizen na kiumia giki giothe tuikare tukiroragira maundu mahana atia bururi uregariura na njira iriku nigetha tuikare turi andu na in the meantime oko ndure yarikithia kuta muikia wa kura thiko no guthira irathira nigetha ugagia na mucingo ucio Mwaura arario horo waguo wina furufuru ya kuga no ukenda wikia nja na no ukenda gutwara thiini mugie na kiumia kiega na Ngai amurathime asante. We murimi wa kahua wiyandikithie na KPCU njeru niguo gunike na uteithio wao mutarata